Ni aingo yo blay ubangila ban khot ukpa ujongi ubahabneng darai khublay yapi hakakerteng kajong Jisu ubahikay yangi banduay go kpa jongi ubahabneng bat kajing khublay kabakerpang hagani kasni kalong nakabanta jongpi kilong kpa baro hagani kasni kabakerpang ya kilong kpa hakaleng saudong jong kabertay baka jingduay kabakerpang jongi hagani kasni kalong nakabanta kilong yeng kebalado no yaki longpa jongki lengba kajingwan jongkanika klam covid kat kandai blay ubalong pa jongi ubahabneng onlong ringkat lem bat ki yeng ki sem ki jongpi ngidwai bo blay kerku yangi sachi sepat hakanika por hagabangin pelet jemut na kajing selok hakaketin kajongu ngin peteng ya ka series ya kabangila pelet jemut ha kajing mi na kajing tray uman semakod hakataka sni Pentecost hakajing im jong ki senran ki jong Jisu kani kaladay ka Sunday kabasaw hadin ka Pentecost Sunday jong kani ka snem bat ngila pelit jumut halor jong ka team ka jingkut jumut ban snap yaw blay ya ka bangila pensyong nong rim haka kitab kikam ki apostol kalanong kabasaw kerkot kabakat kendai bat kaba arpo kikam ki apostol kalanong kabasaw kerkot kabakat kendai bat kaba arpo tungin pensyak skor ya ke kabadon hakini ki ar teligit kot kakubor kaba kisenran u Jisu hadin jongga sni Pentecost kidon ban ai syakirang bakniam jongga takapor kiba persyang ban kanglat ya kajing syapri jongga balang kabeningkong bat kini kilong ki kentin kibaladon haka donot jong ki senranu Jisu bat ki ar teligit khot ki atho yangi ya kata kain kabami na kajing tray uman semakhoy haka jing im ki senranu Jisu tungin pansya skor kektin play u Petrus bat u Yohanes kele tho bat kele ong haki laka syong hok hakmat u blay ban snap yapi kam tam ban yaw blay to kan mapi namar ni ngin amla klem da kren ya kita kie kibangilayo i bat ya kita kie kibangilayo snew kajingkut jimut ban snap yaw blay kabami nakajing tray uman simakoy hakajing im kisenran u Jisu ka kitab kikam ki apostol karika kitab kabayat ho yangi ya kajing tray kajong mensimakoy
Kabalawan ra, ya kalanong kabatamay. Haka jingim jong ke senranu Jesu. Kaya to yangi. Ya kajing sedang jong kabalang. Haka taka sengi Pentecost. Kaya to ru yangi. Ya kajing sedang jong kajing syakri. Ke senranu Jesu. Hadin kata ka sengi Pentecost. Bat kabasultanat. Ban perkat. Syapang kaneka kitab kikam ki apostol. Kalong baki senran ki jong Jesu. Ki bakalayon gapor haka jingim jong ki i kumbaha kajing sajok kalaka dum yang lendia jong ki. Hanrei kasngi Pentecost. Kalawan rapat ya kalnong jong ka jingjong. Haka jing syakri kejongki. Bat ha kini ki kentin. Ki bangil pensyong nong remnya ka tim. Ka pensyai kedar hangi. Ya kata ka jing mi na ka jing treo mensin bakoi. Ban not ban yeng. Hakmat ki nong yalam niam jong kata kapor. Bat ban ong da ka masyai kedar. Ban maki kilakut jemut. Ban snap Yau belai yaki beriu. Nila pelik jemut. Hakin riu teliki sembuh perkat. Kiba ni persyang ban batai. Syapang kani kajingkut jemut. Ban sengap yau belai. Tongin penkenau. Ya kita kin riu teli. Kipenta Kira layo bania slok. Kajingkut jengut ban snap yau boleh. Katau. Ya kajingkut jengut ban don. Nakaliang kacang boleh. Kajingkut jengut ban snap yau boleh. Katau. Ya kajingkut jengut ban syania. Hakabor kacang boleh. Kajingkut jengut ban snap yau boleh. Katau, ya ka jingkut jengut, ban le, ya kata, kaba pensngobha, yau blay. Ka jingkut jengut, ban snap yau blay, katau, ya ka jingkut jengut, ban up, ya ka jing monjur, ka jong blay. Ka jingkut jengut, ban snap yau blay. Katau ru, ya ka jingkut jengut, ban bot baik ya ka jingalam lenti ka jong blay. Bat ka jingkut jengut bat snap yo blay. Ka teru ya ka jingkut jengmut ban yang skem ha ka jingadai ka babek badu blay. Baki ar terlipat kisembok perkat Kebangin selok haka di kapor kilong. Kajingkut jengut. Ban snap yau belai. Katau. Ya kajingkut jengut. Ban pensudano yaladi. Lani ban leno ya kaladi. Kenang bangin la. Ban pendon burom yau belai. Kajing pensudano ya kaladi. Kajing leno ya kaladi. Kaba pentut yang i berbor. Haka jing yadai. Baka jing syakri yau belai. Kaba simno berbor. Ya kata. Kajing pendon burom yau belai. Namar katakan lade. Lada. Kamlong kabel pensudano katakanlah di kalong berbor kaya le persyak pada boleh naduk ke keper Eden naduk ubril beningkong ngipule bakatakanlah di kaya le persyak ya boleh kam pendem ha boleh bat kadai katakanlah di
Kaba pensngap pensyak skor yaka sur kajong setan. Kabawan ra yaka jing sajop haka pertai. Bat ha kane ka team jongi. Kapan kan mau yangi. Mangidai ban ngap yau belai. Kamamut bangin pensudano yaka ni ka ladi. Kabadap dekat jing sarong. Habang yung kaladi katau. Haki wepat ki kentin. Yaka hanga. Kamanga. Katang manga. Katang yanga. Kini keng kibakang lat yo blay. Bantray haka jing jongi. Kibakang lat bagin yo i. Lani baka bertaikan yo i. Yaka burom ka jong blay. Haki jing syakri ki jongi. Kaladi kabayale berbor wat ban kini no ia keburon ke jongble prabangai Jesu habau kot ike senran ki jongu ni penken mau biang habau kot iki ban bot ya kan mau Jesu ong tau mamon ban bot na din jonga to ai baun leno ya kan ladi maka dia kan ladi kabakangla ya kata kajing syakri kabasisha kabau bleu kuat na kajim jongpi bajonga baru Jesu ong ikis senran kibakal ladi jongki berbor kakwa ya kani kakwa ya katai Kia keliau Jesu berbor. Mano bakang krau. Aka hiba jong me. Kei. Kabakong kani ka jingkeli prabangai. Kapan pau ya kei. Haka jingim kesenran. Kapan pau ya katai kalade. Kamanga. Kahanga. Namarba. Kamanga. Kahanga. Kakuak bantip. Ngahagado ka jaka ngadon. Kei ka position jonga. Nama kaladi kakwa ya kita. Kaladi kakwa bantau burom kumta. Jesu ong. Utama man ban bot. Nadin jonga. Aun len ya kaladi. Bat bot ya nga. Prabangai Apostol Paul. Habau hikai. Ya kajing hikai. Kabakordor ba. Siya kinong Filipi. Pensyam haklanong nga baar kasi kijungu siya kinong Filipi. Ukren siya pang kata kawakirustat jong ka Bible ki kot ika. Kajing hikay siya pang kata kabaong da kaktin Greek ka kenosis. Lani kajing pensudano yaladi. Apostol Paul ang hakato kalanong nga baar kasi kijungu siya kinong Filipi. Wong toyo ya kani ka jilmot happy kabadon how Chris Jesu ubawat habaw long maringkat badublay hanray ula pensudano yaladi kajing pensudano yaladi kabangiyo i how Jesu Christi bakunta kawan kajing tanim sa kapertay barok kaway. Namaru Jesu ulong nuksabab hajongi banyo i ya kata kajing pensuda ya lade. Ya kata kajing leno ya kalade. Banyo i ya kaburam kajong blay. Prabangay blay ukwa yangi. Bangin snap ya Bangin yo i kajing kot jingot. Ban leno ya kalade. Nama kalade jongi kam kuak ban snap yo blay. Kalade jongi ka kuak ban snap ya kapertay. Bat iki rongpong jongka. Bat ika burom jongka. Kisenranu Jesu hadin kesni Pentecost. La job no ya kata kalade jongki. Daw man simbakon. Bat komta ki yo ika jingkut jemut. Ban snap yo blay. Kibreu kebala pensudano ia kalade. Kebala leno ia kata kalade.
So tenat banten kenal biang yung Apostol Paul. Uba ong siapang yaladi. Uba sisin kesni. Kata kamaladi juu. Kamanga kahanga juu. Kakraw ba. Haka jingya lanti juu. Ukwa ba banten iya ka. Ringitip ha hakalanti siya Damascus. Kata kaladi juu kadem krup. Hakmat juu Jisu. Bat ni ujo Apostol Paul ong kumno. Yana. Kabataw ya kaladi jonga. Lasana arpnalem balu Chris. Kajing kot yang iya kadega por kalong. Baya kaladi jongi. Kaba pentut iya kajing trayu belay. Kaba kanglat iya kajing pendon muram belay iya kekerteng jong. Bangin sana arpna no iya ka. Kumbalong hakaji im jong Paul. Namarban ngap yaw belay prabangay. Kataw. Bangin leno ya kalade. Ngin pensudano ya kalade. Kenang bangin yaw iya kaburam belay. Kenang bangin lakban pendan buram. Tang yaw belay hi. Syusyu Paul ong yangi. Baki ki barot. Kabajulong kijing mentoy ya kaladi jongu. Ula kloy bando no yaki. Banyo ya kaburam ka jong blay. Ya kaniw ong hakato ka jo kachikis kinong Filipi. Prabangay. Bau blay uniyo ban pendam buram. Ya laga jong ka kerteng haka jim jong pi jonga. Balu baki jing sakri jongi. Idon kamban ma. Ya kata kajing pensudano ya kaladi. Kabaleno ya kalade. Kenang bagila ban pendon bulom yo blay. Kabasngap yo blay kataw. Ban pensudano ya kalade. Ban leno ya kalade. Nakabanta ban penkraw ya kaburam kajong blay. Kabanta kabaar ban. Ban sngap yo blay. Kajingkut jimut ban snap yo blay. Kateuru prabangay. Om tang ban pensuda. Henry ban pendap no. Ya kata kaladi. Lani ban tep no. Hakata kaladi. Daki ki bayadai berkamon ka jong blay. Kesno kini ki artil kimat. Om tang bangi pensudano ya ladi. Henry heka jaka kabasuda an pendap no. An tep no. Daki kibedai bakamon ka jong blay. Kalong kabasutanat ban perkat. Ya ka jinhikayu Jisu yang iban duway. Ya ka bangelo jutip. Kum ka jing duway utray. Hajing siya ka na ka jing duway ka ba utray hikay. Ya kisendran jong. Jisu ong hagani ka jing duway kabaw hikay ikisamban ko kpa jongi ubahabneng long bakot kakarteng jongme wan kahima jongme long kamon jongme ha kandaw kumbahabneng ni duway keng ya ka jing duway utray. Len ba jong kajik im kristan jongi. Ngiyay duway. Haki yung kisem ni haki yung mani jongi. Henry ka ba pat ban pantray kam ya ka. Namar ba. Habang iyong long kamon jongme. Kataw ken. Ya katay kajing lakloy jongi. Ban snap jong play. Ban pendap hakalade. Ban tepno hakalade jongi. Da kita ki kibedai bakamon ke jombre. Namar kalade jongi. Kakwa ban le. Ya ki bapersya ikamon jombre. Nado ka per eden ko balong mene. Hado mentakasgi. Kalade jonga jongpi. Kakwa ban le. Ikamon ke jongi hi. Ikamon ke jombre. Bangin jusem ya kajing suk hagaman sem kajing kmen hagaman sem habang ile ya kamon ka jongi hi baromi kamon ka jongle
Ikanau nem para bangai bau tau Saul ke Tarsus mengitipat kumu Apostol Paul jaga palang ka banikong hakalanti sa Damaskus habalapan kelon kram yau hamadan wang utau Saul ke Tarsus ayu memon yang abang le kajing sedang ublay bantray hakajing imjong na jong pi kalong nakaklimat kabangi ngikloy batong ayu memon yang abang le kamon jometra itu pendap hakajing imjong na kaladi kabarapan sudano handray kaladi kabala pendap no daki eki bedai bat kamon kajong blay wujud Apostol Paul uong yak itu kikentin ki mangilaong maneh yang lasak na lembat ukris kamatau yak kajing pensuda kajing len yalade andre wujud Paul uong hakatu kajuk kadkot nong kalatia klanong kabaar kadkot kabaar tau yak itu kijing sisa wang penban ngaim handray ang mga syo ukris uim hana kanika tau yik ay prabangay hakaladi kajong tau Saul ka Tarsus habala sanar pna yaka habala pensudano yaka la pendap hakapat dekamon kajong ukris panle prabangay toblen kerkuyangi ang baka ni kajing slok ni katin jong blay bamangirugin yo ikajing kut jimut kung kisenran handay ban snap yo blay yakibriw yakapertay yakaburam jang kapertay kabatew prabangay bangin long kibalakloy ya kabangin leno yakalade pensudano yakalade bangin ikaburam kajong blay Magin long kibalakloy ban pendap hakatakala de chungi ban tep hakatakala de chungi daki ai kibedei bakamon ka chongplay ban hantangin sedang banyo yaki kamba baki kampala hakachi im chungi bat leng baki jing shakri kibaw blay lakhwat yangi to blay kerku yangi leng baka ni ka jing slok chungi nakaktin ka chungu nakabanta ka buram ka chungu Amen.